Как звучит мой голос на 5 языках. Since I was a kid, I always wanted to speak English fluently and study abroad. I remember I used to watch travel shows on TV and just visualize myself as a journalist. And I would spend hours sitting in the language section of our local bookstore. You know, back then we didn't have an internet, so the only way to learn English was through dictionaries. And every evening after school, I would skim through my little collection of dictionaries. And honestly saying, I was really proud of my little collection. 많은 사람들이 저한테 물어봐요. 왜 중국어 아니라 한국어를 배웠어요? 어릴 때부터 한국 드라마랑 한국 노래를 좋아하는 편이에요. 그래서 스스로 약속했어요. 반드시 이혼을 배우고 한국에 가서 공부해야겠다. 그래서 결국 한국어를 배웠어요. 알다시피 지금 중국에서 공부하고 있어가지고 아쉽게도 한국어를 이렇게 자주 연습하지 못하고 있어요. 我在2023年9月第一次来中国，一开始我一个中文单词都不会，真的很难。而且因为我学过汉语，说中文的时候有这个汉语的口音。不过我觉得随着时间，我的口音会慢慢改善的。Мин ханабыр атын омуктуун билер кихи бәтигер итәгәлә сөкүстәх булыр. Оны бәям кетән көрбүтүмден атын омуктуун билер болаккына эн бәягын каста расы түттен билеккин оны сайнер концептиянырбын. К сожалению, языки без практики не очень быстро забываются, поэтому когда я встречаю людей, которые говорят на разных языках, я очень сильно им восхищаюсь, потому что за поддержанием уровня языка стоит колоссальная дисциплинированная работа. Поэтому учите языки и в первую очередь учите свой родной язык.